ballot box along vote chokomar atum ke jok kecheng. Hanjang langsu along Bank of Baroda atum pen financial literacy camp ke padopon. Langhin constituency BJP Ratchari asong atum pen bike rally ke padopon. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samissionaries Rohangpi non-arjugtha Birtang Donpen Karbi Anglong Autonomous Council Kiligalong Arpukedo Sorkar Saikam Saipulapen Chokomar Atum Vosik Troxy Arni Pen Deputy Commissioner Sai Hemalong Methang a vote ballot box along Jakpon Bomlo Karbi Anglong Autonomous Council Kiliga Returning Officer Ateng Non-Malom Deputy Commissioner Sai Hemalong Sorkar Asai Pulapen Chokomar Atum ballot box along vote Jakpon Bomlo Postal ballot box lake kilik along Arpukedo Achokomar Afansi Kipipon isi our side. Postal ballot box along vote ke Jogji Achokomar Kadukabe Bang Pharo ke Thomdo. Laswang bang vusik near Kep Arni bang near Kep Sose Achokomar amithang a vote postal ballot box along vote Jokpon law. Designated camp along Kedo KL NL Abang Po Bang Pia Tumta postal ballot box along si vote jok longji putakat news ahem pi apherangke pen birta longpon wo signify porphai ke thom apor malom hanjang langso assumes LP school asai hem along Bank of Baroda Sukhanjan branch atum pen patirpi ponsi digital banking aputak financial literacy camp ke padopon Dharmo Teron Pen Kachari Pon Amaya Long Kachitong Dunalohi Atumapan Lo Thanbang Son Terang Pensi Pachini Pon Lo Labangso Amaya Long Kachitong Dun BM Baroda Nomeswer Chintis Biraj Bhatadari SGB Riso Hanse SGB Sinkiling Lapen Rong Asar Atumta Chitong Dunsi Mayalong RDP Dun BM Pen Lamte Klardak Pen Thanpon Bangpu Bangpi Tina Tumsita Bank account chingpu at si akeme athe sorkar pen kaprek our side keme do account jong si ave pulote varsai jo endulong ledetji loan anat sita kai ke kipi ponji aphan ke bank pen ke tower tholo wifi sita tangka longlok pen hem dojoy ke chokche আজি আসলতে আমি এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প রাখিছো যে ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অম্বুডসম্যান ব্যাংকিং অম্বুডসম্যানৰ বিষয় আৰু আমাৰ যেটো আজিৰ যুগৰ যেটো বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডিজিটেল বেংকিংৰ সিস্টেমটোৰ বিষয়ে মই বহল আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ভূঞে ভূঞে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আণ্ডাৰত যিমান বেংক আছে তেওঁলোকক কিবা দিয়া অথৰিটি দিয়া হৈছে দিয়া তেওঁলোকে গোটেই ৰাইজৰ মাজত গৈ তেওঁলোকে লিটাৰেসি কেম্প পাতি সকলোখিনি জনাক যাতে যেন গোটেই এখন ভাৰত দুনিয়া এখন ভাৰত হয় বেংগাছৰ আফাটা প্ৰেংকা চিপি পন নাংজি বি wo Pak Chainong Lapen tractor hehui alon pen chenglok hem motor alon kipi ponji awar sai do India angkang chingthur dun lo non ke lasi rong atok ano ke do arat atum anta bank account ke do nang jia ke nang sot puta klar dak pen than pachini pon lapen non ke digital akai pinak mobile ke enthek atum ke joy ke athe mobile pen ta kam claim me pu hehui than pachini pon Wo signify sirkep Arni Kangsa Porphai plea apor pen Langhin MSC constituency angkang BJP candidate Tarendra Brahma along Kachirap Kachito dun BJP klembang phua tumpen bike rally ke padopon pusi fuloni pen pherangke birta nangpali Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik Arni nangte bokbom si pregjam Ratchari asong atumpen ta dode sangse pen kilik kachepahai ji aphan vote ke rek amai along ke padopon laben rong rup bithe sita mi arsik jit pen vote ke hanga sai ke pado pon bom tanglo lason si Langhin constituency along ta BJP candidate Tarendra Brahma along Kachirap Kachito duna bang phuatu pen NH36 atowar p keng bike rally pado ponsi BJP Jindabad Rajan Basumatari go back to Langhin rong supi angkang ke hang taram par om club lo non malam so por phan dihina farman birtamo ington ponix nang
Diffu Girls College, Dharamnala, Diffu 782462. The first and the only girls' college of Karbi Anglong district. Render 25-year service to the student community. Good physical and learning infrastructure. Good academic result in HS and TTC. Learner-centered teaching. Well-experienced teachers. Intensive care for average and advanced learner. The college offers honors courses in English and Assamese. Prospectus can be collected from the college office during office hours, or you can call at 9435365321 and 9085251378. Email principaldgcdharamnal@gmail.com. Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email karbiaca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve, Diffu, Karbi Anglong, Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Don Bosco Junior College, Diffu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for Class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles.
Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. Dihina mo api puthot birtalong wangthulo. Bogazan Police Station angkang hanjang langso lapen Amrazan along palong ni adimalong motor kachitong abirda kat news channel pherangke Bogazan pen ananterang birta nang pale. Pherangke pen birta kitok dunlong atengke hanjang langso along patowi ajo por phahini apor malom ihum sangti keroi atrak NL05 D6850 kaheno ajok pasang kok ahut atrak aphan ihum Guwahati pen Dimapur kedam bom ALs 01CC2471 apang aprang pen kipasang kok atrak aphan anung pen ajakong doti kipatong ajok kipatong atrak abang ingjeni ando kopai ke mega tewar abang amethang apran cepa jogji aphan John Pitlo lasu ajok muni datum ke thang thelang sida non Bogazan Police atum humi dam sikenang sot asai an denglo halapu Amrazan along ta bo signify sirkep arni tili hini apor malom ihum Wagoner ML05 K7457 pen Tata Magic Wan AS09C0027 kachutong ahit intang raklo lasu hut Tata Magic along gajathabdun inut center delozan asor Surendrong hang abang pinang arengagu solo kachini dun atengke Wagoner akar abangke Number 23 Bogazan pen independent candidate Halu Heranzi lapen candidate amethang amata dolo areng kiso abangku aphan tongsukot pen Bogazan CHC along kisu baklang damlo lapen apran anke joglo pusi Dr. pen pachini Police atum humri damlo sita election aru yamat chingki chithan pensi alam pajut koklo pusi birda longdun Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along Jongjung Mate Independent Pen Karjabdun Fuloni MSC Constituency Pen Rastam Lekte Ahin Penta Non Malom along vote kerek amai padopon bomlo Fuloni Constituency angkang penang an adimalong vote signify ner kep arni sitame vote kerek amai padopon pusi pherang kepen birtanang pale Fuloni constituency pen Karjabdun independent candidate Rustam Lekhe sitame non malom dode sangs de pen vote kerek amai padopon bomlo alang lihin pen vote signify ner kep arni rong thomalong vote kerek amai ke padopon along hemari hanse pen simai chepahem phuponlo lapen aluhi aman pen rong asar sar et tokbi birenteron lapen sing teron atum chetongdun ilitu mathap pamikana none prang bangke uwiki mi mahang lango non nili ki thurun ta nangli supo sonsin nili hanang chekamo nangli ga sonang chekamo nangli bongso nang chekamo nili la haide ta me nangli tum kut kam nang lu thotan ni thana he mi sivelo eli tum ke kidu ke plang pujong cho lasi anton si li tinge puria lasi ko BJP pen congress ang dobom regional lang dobom bote eli tum ke indek kichar ang krakta bel alam si ninje cho banga kam claim claim langhin bangke alam ninje je kam ke claim lok bangke ko lesa building la sol mira kona lo phil kum mesen ason do anpar da bangso mayalong rong thom arat pendang lok ongdum Fuloni constituency arat tum chetong dun si mayalong RDP dun Hamren constituency angkang umrasi along Bharatiya Janata Party a candidate Mongol Singh Timung pen vote ke hang amai dode sangse pen ke padopon Vote ke hang amai along number 8 Hamren constituency BJP a candidate Mongol Singh Timung pen ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council kilik along BJP asong aphan komada primary local committee ahin pensi vote ke palong keong naima bangso PLC atuma phan tangka lak SCP ponji pusi Timung asang hopen pachini pon adun thu aphan suri phokep lapen kethom angdeng atuma phan suri thom kep atangka pipachir ponji anpar da nimarli mate sarpi maratuma phan ke Kolkata long pen choi mate blouse wansi epak pak ron ponji puta BJP at candidate Mongol Singh Timung pen mayalong ningje pontu Ladakh kamatha meme alama bangke sorlo atuma phan la blouse epak pen tong vote ke pajok dun abangke ke padoi poma sorlo atuma phan kapaching thur ponji aphan la Kolkata pen ke wana blouse epak vet poma Pinia birta bangke la puan sikang tonik lo langi bom thakat news channel domi thakme kurwang 2